ଖରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି ନା ଖରା ଟିକେ କମିଛି ଗାମୁଛା ତାର ପଡୁଛି ପାଣି ଏପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି ଜଣାପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ରସ୍ ହେଉଛି। ହେଲୋ ହେଲୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ତ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ଯେଉଁ ଜାଗା କି ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଚାନ୍ଦିପୁର। ତ ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଠିରୁ ସେଇ 40ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବି କେମିତି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ନା ପୁରା ଖରା ପୁରା ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଖରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଏମାନେ ଭାଇ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ଫେଟଅପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ନେଉଛୁ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗରେ କେମିତି କ'ଣ ମନେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ସେଟରେ ବସିବା ତ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଚଳ ଚାଲିଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ବି ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ତ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆମ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଅଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ଟା ତ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆମ क्रॉस करुचु स्पीड नजर कराई ना स्पीड नहीं
बाइक वाला खाई मुझे कौन ये बाइक वाला खाई से बाइक वाला खाई हाँ किधर जाएगा सिंगल लाइन जो रोड एपटे एंट्री करना 4 to 70 लग। तो फाइनली भाई मैं बेड़ाभूमि की पहुँची गलु जो पवन भाई गोटे शांति लगुच किंतु समुद्र देख पानी टोटल पाखे ना से भितर जा पड़ो चल चली देखो केते तले पानी पाख आसुना बहुत दूरिया अच्छे एपटे किसी देखा तो चलो जीवा देखा कौन हो दूर जा केमती लगुच बिजू पवनटा किंतु भल बाजू ना गाड़ी भाई सेपटे रखीलु आ हेलमेट टाक नहीं आसलु गोपर अच्छी आपटे जा बेड़ा किचन देखा देखते केते दूर से बाहर सब आइसक्रीम फाइसक्रीम उठे गाँ बाहर लोक एत भिड़ भी ना से 3टा 4टा बेले भिड़ से 3टा 4टा बेले जहाँ भिड़ होबे कि भिड़ फिड़ एत होनी आम केते दूर आसलु पुणी हेले भी समुद्र कूल पहुँचुन कूल पानी जितकी दूर अच्छी आर जा एमती अवस्था पुणी आ चल जा पाखापाखि 200-300 मीटर डिस्टेंस हो पूरा गामचा तार पड़ू भाई देख समुद्र कूल पानी एपटे टिके आसू जना पड़े देखा केमती क्रॉस हो माने 4टा बेले से जो जगह कि नहीं से जगह पहुँचे पानी पहुँची पानी पड़ी कि नहीं आसूस पानी आसूस देख 4टा देखो छोट पड़ेगा जीव भितर मोर बोट खराब हो जाए इच्छा हो तो बर्तमान आम चांदीपुर बीच रु रिटर्न बाहरी गलु आगे भाई गाड़ी पशुला भितर किंतु पशिया को दौना गेट फेट मार देते किंतु अलग रास्ता अच्छे देखिए पशिया नहीं कौन करिया पड़ेगा DRD ऑफिसर टे बुली आसवा कौन कर हाँ मत देचु कि रिटर्न हो जाऊे गोटे गोटे दुकान ए खुला हो टाइम भी भाई पाखापाखि 2टा 2:30 है ना से 3टा 3:30 आराम से सब दुकान खुला हे आम जाइए टोटाली गोटे भी खुला ना सब पूरा बंद हवे भी मजा लगे कि भाई पवन टा बाजिला 10 टଙ୍କା पैसा बाहरी गला तो बर्तमान DRD ऑफिस जा आखुरस फाखुरस मिलूँ कि भाई ये लुणिया टी सब जिन लगे ना तापर पानी भी भलसे यूज करती से समुद्र फमुद्र पानी को माने टिके हाइजीन कहवा गले टिके हाइजीन कहवा गले नहीं से पैकिंग वाला ही पीजु ना पानी बदल आखु रस पीते ही भल होता
କାରଣ ଆଖୁ ରସଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରେ ଥଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାକିଂ ବାଲା ହିଁ ପାଣି ପିଇଲୁ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସେ ପ୍ୟାକିଂ ବାଲା ହିଁ ପିଇଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲଜ୍ ପଛରେ କିଏ ଆସି ରୁହେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଚ୍ ଫିଚ୍ରେ ଯଦି ଚାନ୍ଦିପୁର ମେଳା ଯଦି ହେଲା ମାନେ ବୁଝିଲୁ, ଚାନ୍ଦିପୁର ମେଳା କେଉଁଠି ହୁଏ ଇଏ ବିଜୁ? ଚାନ୍ଦିପୁର ମେଳାଟା କେଉଁଠି ହୁଏ? ଚାନ୍ଦିପୁର ମେଳାଟା କେଉଁଠି ହୁଏ? ହଁ ସେଇ ପାଖରେ କି? ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଛି, ଚୁଟି ଫୁଟି ଦେଖିକି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ଦେଖିବା କ'ଣ ସାଧା ଫାଧା ତ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, କ'ଣଟା ଆସୁଛି ଦେଖିବି। ସାଧା ଆଉ କ'ଣଟା ରହିଛି, ଖାଲି ସାଧା ତ ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି? ତ ଦେଖିବା ଢାବାଟା କିଛି ଆଉ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଶାଢ଼ୀ। ଗାଡ଼ି ତ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ପଛ ପଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଢାବାଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଦିଦିଟା କରୁଛୁ ନା ଆମଲେଟ୍ ନା ଗୋଟେ ଓ ଏଟା ହେଉଛି ଡାଲି ଆମଲେଟ୍ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କଟା ଫଟା ଖଟା ଏଠି ଅଛି। ଚାଲ ସାରିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି।